Скорее всего, мы его вчера первого и подстрелили. И он заполз. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan salah seorang prajurit Ukraina yang terbaring lemas. Usut punya usut, prajurit Ukraina yang tengah berbaring tersebut ternyata sudah kehilangan nyawa. Hal itu diungkapkan oleh angkatan bersenjata Rusia yang menemukan mayat tentara Ukraina itu di sekitar wilayah Donbas. Diketahui terdapat luka-luka di bagian tubuh tentara yang ditinggal tewas oleh rekan-rekannya tersebut. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Selama invasi berlangsung, memasuki hari ke-290, Rusia melaporkan 341 pesawat Ukraina, 181 helikopter, 2.643 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 310 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Скорее всего, мы его вчера первого и подстрелили. И он заполз. И он, скорее всего, заполз. Потому что говорили, что он без бронежилета. Скорее всего, мы его вчера первого и подстрелили. И он заполз. И он, скорее всего, заполз. Потому что говорили, что скорее всего, мы его вчера первого и подстрелили. Он заполз. И он, скорее всего, заполз. Потому что говорили, что он без бронежилета. Скорее всего, мы его вчера первого и подстрелили. Он заполз. И он, скорее всего, заполз. Потому что говорили, что Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.